twafashije igihugu cya Ukraine kurwana ariko nanone tuzakomeza kugifasha kubera ko ibirimo kuba ni ibintu biteye agahinda nibihe bitoroshye cyane barimo ariko tuzakomeza tubafashe turebe ko hari icyo byatanga. Narabibabwiye neza n'ubureka mbisubiremo ntabwo nanyuzwe rwose habe na gato n'ikiganiro najyanye na Vladimir Putin kuri telefone. Ikigaragara cyo nuko ashaka gukomeza kwica abantu. Naramwinginze guhagarika yarabyanze. Ntabwo nabyishimiye rero niyo mpamvu babwire yuko tugiye gushaka icyo gukora. Tugomba guhangana nawe byanga bikunda. Navuganye na Perezida Zelensky uyu munsi kugira ngo turebe ko twahuriza hamwe imbaraga maze tugire icyo dukora. Nticujuje umwanya wanjye rwose nataye ngo ndavugana na Putin. Sintekereza rwose ko byari bikwiye ko nganira nawe kandi atiteguye guhagarika intambara. Rwose yangaragarije ko atiteguye guhagarika intambara habe na gato. Ariko nanone maze kumenya ko nta gahunda yo guhagarika intambara afite, ubwo natwe tugomba gushaka ikindi dukora. Intambara igahagarara biciye mu bundi buryo. Erega iyi ntambara si yanjye, iyi ntambara ni Biden wayitangiye. Ese nawe ujya wibaza wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera nta mpamvu yo gusiragira igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo z'abaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame cyangwa se bayibuze burundu namwe mwatekerejweho. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira 0788 Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye. Sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza di. Дорогі українці, дуже коротко про сьогоднішній день. Важко цей день почався більше ніж 5. Inshuti bakundwa b'igihugu cya Ukraine, Uburusiya bwatugabyeho igitero gikomeye cyane aho bakoresheje indege zitagera abapilote ndetse na misile zigera kuri 500. Byari bikomeye cyane ariko nyinshi muri zo twazirashe ndetse izindi tuziburizamo. Ubushobozi bwacu bwo kuburizamo drone zabo bwagaragaje ubuhangange ndetse n'uyu munsi ndababwira yuko birimo gutanga icyizere. Turacyategereje ngo turebe ko twabona ubundi bushobozi buturutse mu nshuti zacu, ariko inganda zacu zirimo gukora ibikoresho by'ubwirinzi bw'ikirere ndetse na drone ziri mu kazi kandi biratanga icyizere. Drone hafi ya zose z'igihugu cy'Uburusiya ubu dushobora kuzikuramo. Ibi rero ni bigaragaza yuko igihugu cyacu kirimo kugenda gitera imbere umunsi ku munsi mu bijyanye no guhangana n'Uburusiya mu kirere. Twahisemo kwagura ibijyanye no gutoza abantu ndetse no kubaha amahugurwa ku bijyanye no kurwanya drone. Iyi ni misiyo twatangiye kandi tugomba gusoza. Ni ibintu byumvikana, ntabwo twatuma Uburusiya bukomeza kuturasa uko bwishakiye. Uyu munsi nanone ariko navuganye na Perezida Trump, cyari ikiganiro cyiza cyane. Twemeranyije ko abagize amatsinda y'ibihugu byacu bagomba guhura kugira ngo tugire ibyo twemeranywaho ku bijyanye n'ubufasha baduha. Byose bazabikora bagira ngo badufashe kurushaho gukomeza ubwirinzi bwacu bwo mu kirere. Twaganiriye byimbitse ndetse twanavuganye no ku bijyanye n'umushinga wo gukorana nabo muri gahunda yo gukora drone. Ibi bintu twaganiriyeho yaba ari twe turabikeneye ariko na Leta z'Ubumwe za Amerika izabyungukiramo. Iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo Uburasirazuba bw'Uburayi ndetse n'Uburayi muri rusange bafata umwanzuro wo gushyira igihugu cya Ukraine mu buryo budasubirwaho kubera ko biri mu nyungu z'Uburayi bwose. Ndabashimira yuko bemeye bakemera kuzana inganda hano iwacu, inganda zikora intwaro. Izo nganda zizadufasha kwirindira ikirere, kurinda igihugu cyacu no kurinda Uburayi muri rusange. Turashimira cyane ubufatanye buri hagati y'igihugu cya Ukraine ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi nk'igihugu cya Denmark. Uburyo tubanyemo rwose ni buryo bugaragaza imikoranire mu by'umutekano ndetse no muri ndishoramari ritandukanye. Gusa turizera tudashidikanya ko ubufasha bwabo buzatuma dutsinda igihugu cy'Uburusiya. Ndagushuje, reka nkwifuriza ibihe byiza ndetse nguhikaze ku biganiro byacu. Twitwa Kakisa 27 TV. Reka twongere tuganire. Ku munsi w'ejo ntabwo twaganiriye kubera hari utuntu tujya kumera nka corona turino, ariko umubiri ni umubiri nyine. Anyway,
reka twongere turebe ku makuru yo ku munsi w'ejo n'uyu munsi. Guhera ku itariki 3 uyu munsi turi itariki 5, guhera ku itariki 3 nibwo twaheruka kuganira nakubwiraga yuko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin bari baganiriye kuri telefone. Icyo gihe nza nkuzanira muri make ibyo bagarutseho. Nyuma yaho habaye igitero gikomeye cyane ku gihugu cya Ukraine ubwo nejo, ndetse uyu munsi mu gitondo nibwo n'ubundi perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaye mu itangazamakuru avuga ko atanyuzwe n'ibyo Vladimir Putin arimo gukora. None se agiye gukora iki? Ntacyo ari bukore kiruta gufata telefone ngo avugane na Zelensky ngo barebe ukuntu bakora urundi ruganda rukora ibijyanye na drone mu rwego rwo guhangana n'igihugu cy'u Burusiya. Ese barangana n'igihugu cy'u Burusiya babishobore? Nitorere ku mugabo. Reka dufata akanya kugira ngo turebe ko byifashe hariya mu burasirazuba bwo hagati, ndetse ngo hanikaze ku kiganiro cya none ahangaha. Ubu nonaha perezida w'igihugu cya Ukraine bamwita Volodymyr Zelensky nguyu hano arimo aratangaza ibyabaye ku mugoroba, amasaha y'ijoro guhera nka saa 3 saa 4 z'ijoro zo mu gihugu cya Ukraine nibwo Uburusiya bwabagabye igitero simusiga. Cyari igitero kinini cyane aho bivugwa ko bwarashe amasaha 7 akurikirana. Ubwo no kuva nka saa 3 saa 4 aho ngaho nubwo bavuga ko ari bwo igitero cy'Uburusiya cyatangiye ku gihugu cya Ukraine hose, kandi ubwo Kiev n'ahandi barasa amasaha 7 mu buryo bukurikirana. Urumva ko byageze mu rukerera. Niba ufashe saa 4 guteranyaho 7 urumva ko byarangiye nka saa 11. So igitero cy'igihugu cy'Uburusiya ku gihugu cya Ukraine icyo cyari kibaye cya kabiri kuri cya kindi nakubwiye muri iki cyumweru, cyari kibaye cya kabiri kinini, ariko iki kirasa n'ikirimo gufatirana ya mahirwe twaganiriyeho nkubwira yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagarikiye igihugu cya Ukraine intwaro. Ako kanya nibwo Donald Trump yavugaga yuko ashaka kuvugana na mugenzi we Vladimir Putin. Bamaze kuvugana azatubwira yuko nta cyavuyemo, ariko ubu noneho ubwo arimo aravuga kababajwe bikomeye cyane n'imyitwarire ya Vladimir Putin. Se arayikoraho iki? Reka tubanze twumve by'iki gitero icyo uyu munsi cyane mugoroba nyine nicyo ndimo kuvuga. Mu masaha y'ijoro Perezida Volodymyr Zelensky arimo aravuga ngo it was a rockstar to the day with more than 500 Russian attack drones and missiles. Difficult but a significant number were shot down, intercepted. Drone demonstrates important performance today, and we are scaling up this to the hilt. Aravuga yuko ngo wari umunsi ukomeye, ndetse drone zibarirwa kuri 500 attack zibarirwa kuri 500 hifashishijwe tudege tutagira abapilote twa drone ndetse na misile cy'igihugu cy'u Burusiya kuri Ukraine. Akavuga ati byari ibintu bikomeye cyane, ariko nyinshi muri zo twazimanuye, izindi to intercept ni nko kuzimya cyangwa kuburizamo. Bimwe babirurijemo ibindi barabimanura. Akavuga ko uburyo bakoze biragaragaza ko barimo gutera imbere mu bijyanye no gukora no kumanura drone no kuziburizamo. Akavuga ati today marks an important decision in Europe. Uyu munsi niwo munsi wo gufata, niwo munsi wa nyawo wo gufata umwanzuro ku banyaburayi. Turi muri Denmark, aho bagiye muri Denmark yatsindiye manda yo kuyobora EU, European Union. Bayobora amezi 6, perezida wayo abafite amezi 6. Ubwo kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 6 yari minisitiri w'intebe w'igihugu cya Hongria. Ubu ngubu bavuyemo hagiyemo uwo muri kiriya gihugu cya Denmark. So akavuga ati iki nicyo gihe kugira ngo uburayi bwose bufate umwanzuro. Uburayi bwose bukwiye gufata umwanzuro. So Volodymyr Zelensky nuko nguko arimo kuvuga. Donald Trump we perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ati very unhappy with call to Putin. Ntabwo nishimiye ibyavuye muri telefone yanjye na Vladimir Putin. Looks like he wants to go all the way killing people. Birasa naho ashaka gukomeza kwicira abantu. Now yamutelefone yagira ngo yamubwiye guhagarika intambara, ngira ngo byo narabikubwiye, yamubwiye guhagarika intambara ako kanya. Ati tukivugana hano ntiwahagarika intambara. Ndaramubwira ati oya ntabwo bishoboka. Kubera iki se? Undi ati intambara izahagarara uko twageze ku byo twashakaga byose. War goals cyangwa war objectives. Ibyo biyemeje bajya gutangira intambara cyangwa byatumye intambara itangira ni ibiki?
bari bafite ibyitwaga cyangwa bafite ibyitwa root causes of the war. Impamvu muzi zateye intambara ni izihe? Ese zavuyeho? Ese ziracyahari? Anyway, izo mpamvu Uburusiya bwarazisobanuye inshuro nyinshi, ngira ngo hano twarazivuze inshuro zirenze imwe, yuko igihugu cya Ukraine kitagomba kujya muri NATO, niyo y'imbere, izindi zikagenda zurira aho ngaho, kutazana abasirikare hariya, kutisubiza ibice igihugu cy'Uburusiya cyafashe cyane cyane Crimea n'ibindi. Ariko Uburusiya bujya gutangira kurwana na Ukraine, Amerika yari ibizi, niyo yabitangije. Uburayi bwari bubizi, nibwo bwabifashije kugira ngo bikomeze bijye mbere. None ubu arahamagaye agira ngo amubwire ati reka duhagarike intambara. Ndarabyanze, aramubwira toya, ntabwo duhagarika intambara tutaragera ku ntego z'iyi ntambara nyine. Impamvu yatangira azizi. So Trump rakavuga yuko US Donald Trump said on July 5th, uyu munsi nibwo Donald Trump yavuze yuko atishimiye imyitwarire ya Donald Trump yavuze yuko atishimiye imyitwarire ya Vladimir Putin mu bijyanye no kurasa igihugu cya Ukraine umunsi ku munsi. Akavuga ati ibi bintu ntabwo bikwiye, ntabwo bishoboka, ntabwo bikwiye, ntabwo ari byo. Akagira ati Putin does not appear interested in ending the war in Ukraine, according to a comment made aboard Air Force One. Yabivuze nyine arimo kurira ya ndege cyangwa yirimo on board ya ndege yitwa Air Force One, indege ya perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo yari arimo kuvuga ibi. Akavuga yuko atanyuzwe n'imyitwarire ya perezida mugenzi we yo kugaba ibitero no kudashaka guhagarika intambara ku gihugu cya Ukraine. Trump yabivuze avuga yuko atishimye habe na gato, very unhappy, ntabwo nishimye habe na gato with the July 3rd phone call between the two leaders. Ntabwo nishimye habe na gato kubera ibyo navuganye na mugenzi wanjye w'Uburusiya ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi. Agakomeza agira ati it seems like he wants to go all the way and just killing people. It's not good. Ati birasa naho ashaka gukomeza kwica abantu kandi ntabwo ari ibintu byiza. I was not happy with it. Ntabwo nari mbyishimiye. So perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urimo kuvuga ibi. Reka dusubire inyuma turebe ku mpamvu y'igitero. Igitero cyo ni igitero cy'imbaturamugabo. Uramutse urebye hano amashusho wakumirwa. Iyi ni Kiev cyangwa Kiev, umurwa mukuru w'igihugu cya Ukraine. Niwo baharashe ku mugoroba w'uyu munsi, bisanga igitero twari twagarutseho ku munsi wabanjirije uw'ejo. Okay, iki gihugu cya Ukraine mu bitero gihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya mu ntambara kivuga ko kigomba gutsinda. Ejo Uburusiya bwarashe ahantu hariho hose, ubwo navuga ejo ariko ndavuga ku mugoroba nyine. Uburusiya bwarashe ahantu hariho hose hashobora kuba hakorera igisirikare cya Ukraine. Barashe kuri factories, barashe ku factories, ndavuga inganda za gisirikare, barasa kuri headquarters, ku biro by'igisirikare, barasa ku bubiko bw'imbunda, barasa n'ibindi byinshi cyane. Ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyavugaga yuko bakoresheje one Kinzhal hypersonic missiles. Kinzhal narazo babwiye n'izambunda hypersonic ziba zihuta ku muvuduko ugereranije na long range. Bakoresha 10 Iskanders ballistic missiles and cruise missiles. Bakoresha drones zo muri Iran zitwa kamikaze drones zigera kuri 539. Ibi byose igihugu cy'Uburusiya kibikoresha ku gihugu cya Ukraine mu rwego rwo kugira ngo bafatirana amahirwe y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagaritse Patriots cyangwa bya bifaru n'ubundi bwoko bw'imbura nabo kubwiye hano no kubwiye ubwoko nka 5 cyangwa 6 burimo 15mm, hakabamo n'izindi 15mm niyo nkuru ye na Patriots nizo nkuru ye vuba, ariko ibyo twe twabiganiriyeho. Hanyuma rero izo drone nizo igihugu
izo misile ndetse n'ibyo bikoresho n'ibyo igihugu cy'Uburusiya cyakoresheje kirasa ku gihugu cya Ukraine, kubera ko bamaze kumenya ko Ukraine irimo kwamburwa ziriya ntwaro nkubwiye. Ukraine irimo kwamburwa intwaro, reka tuyiraseho. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, Uburusiya bwari bwahombye umujenerali wabo niba yitwa Giroti, umujenerali bari bamurasiye muri Kherson, nawe twamuganira ku kiganiro cyacu cyabajije iki. Uwo mujenerali yapfanye n'abandi 22, ariko aho yarari hari ingabo 50,000 zoherejwe n'igihugu cy'Uburusiya bwaje barashaka kurema icyitwa buffer zone. Ni ubutaka butandukanye ubwo Uburusiya bufite n'ubwo Ukraine ifite, hagati bagahita bashyiramo ubutaka butandukanye. Uburusiya rero kwicirwa umujenerali wabwo ntabwo byari ibintu byagenda gutyo gusa nta kwihorera kubayeho. So ingingo ya kabiri ituma barasa gutya ni ukwihorera ku gihugu cya Ukraine kubera kubicira umujenerali. Iyo ni ingingo ya kabiri. Iya mbere ni uko Leta Zunze za Amerika yambaye leta ya Ukraine intwaro, Uburusiya bukashaka gufatirana mu mahirwe. Iya kabiri ni ukwihorera. Hanyuma ikindi, icya gatatu ni ukugaragaza ubuhangange bw'igihugu cy'Uburusiya, gutsinda ibihugu byishyize hamwe bikajya mu gihugu cya Ukraine bigatangiza intambara bikayigaba ku kindi gihugu, kuko ubwo urumva Uburusiya nibwo bwatangije intambara nyuma yo kumenya ko Ukraine itegura intambara ku Burusiya. Abahanga mu kurwana bazakubwira yuko intambara iyo umaze kumenya aho izaturuka uyisangayo, ntabwo utegereza kwiza aho uri, wowe ujya aho iri. Abantu benshi barabikora ibyo ngibyo, ibihugu byinshi birabikora. Urugero kadufatirwa hafi, Israel ikimara kumenya yuko ngo Iran irimo gukora kirimbuzi, yaturuye drone zayo n'indege z'intambara ijya kurwana muri Iran kugira ngo iburizemo umwanzi aho ari. Leta Zunze za Amerika nuko byagenze kuri Iran, imaze kumenya ko barimo gukora kirimbuzi ngo yateruye misile zabo, nubwo ngo ntacyo byatanze, ariko umwanzi bamusanze aho ari. Urabyumva? Uburusiya nabwo rero umaze kumenya ko umutekano wabwo ushumbirijwe kubera imyitwarire y'igihugu cya Ukraine no gushaka gukurura abanyaburayi ngo binjire mu butegetsi, mu miyoborere, mu migirire y'igihugu cya Ukraine, Uburusiya bwabasanze aho bari. Kuko iyo butegereza ko Ukraine ijya muri NATO byari kuba bikurushaho, kuko kwataka Ukraine iri muri NATO bisobanuye kwataka Leta Zunze za Amerika n'abandi bose 40 n'abangahe bari muri NATO. So ni ukuvuga ngo rero ikindi kuri iyi ngingo y'ubuhangange bw'igihugu cy'Uburusiya, niburamuka butsinze igihugu cya Ukraine buzaba butsinze ibihugu byose byaje gufasha hariya. Hano Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump aravuga yuko atishimiye imyitwarire ya perezida mugenzi we. Ibi yabivuze ejo, bino ubona hano yabivuze ejo, akavuga ati Donald Trump says he is disappointed with Putin and Putin does not want to end the war. Yabivuze ejo ku itariki enye. Uyu munsi ku itariki 5 urabona ko hatandukanye. Hano urabona ko yambaye ukundi, na hano ukabona ko yambaye ukundi. Hano yarari mu ndege, hariya hepfo yarari magana n'abanyamakuru ubona atari mu ndege. Anyways, arimo avuga yuko ibyo Uburusiya busaba kugira ngo agahenge kaboneke ari ibintu bidashoboka. Ibyo Uburusiya busaba kugira ngo agahenge kaboneke ni ibintu bidashoboka. Ese ibyo Ukraine isaba nibyo bishoboka? Ikindi nuko Leta Zunze za Amerika niba yarahisemo gufasha igihugu cya Ukraine, none akababona bidakunze gutsinda Uburusiya, bisobanuye ko ajya kwinginga Uburusiya akanabwereka ko ari willing guhagarika intambara. Nyine warashaka guhagarika intambara, ubwo bushake avuga agaragaza nuko azagenda akabwira Ukraine ati ntago tuzongera kubaha intwaro. Namara guhagarika intwaro ku ruhande rwa Ukraine bizaba bisobanuye ko Putin azabona yuko Leta Zunze za Amerika noneho yafashe umwanzuro ufatika. Uwo mwanzuro bigatuma Putin nawe afata undi mwanzuro wo guhagarika. Ariko Putin siyo gahunda, kuko bano nibarekera guha Ukraine intwaro, Putin ahubwo nibwo azashyiramo ingufu, kuko nibwo buryo bwonyine bwo gutsinda intambara mu buryo bworoshye buhari. So Trump rero akaba yamwijunditse, akamwijundika avuga yuko ibyo arimo gukora atari byo. Ariko reka tubikurikiranye gutyo. Ku itariki 3 Perezida Volodymyr Zelensky
yari arimo yitotombera yuko yari arimo yikubita mu gatuza yuko yarashe ku Burusiya. Kuri uwo munsi w'itariki 3 Uburusiya burasa igitero cyo kwihorera. Ku itariki 3 Volodymyr Zelensky nibwo yari yarashe yica wa mujenerali. Ku itariki 3 nibwo Uburusiya n'ubundi bwari bwagabye icyo gitero nakubwiraga cyagiye mu ntara hafi ya zose. Ariko icyo gitero cyabaye mbere yuko generali yicwa. Generali amaze kwicwa ku itariki 3 n'ubundi nibwo Putin na Donald Trump bavuganye. Bamaze kuvugana nibwo Uburusiya bwarashe kuri Ukraine ku mugoroba ku itariki enye ubwo. Ku itariki enye bamaze kurasa kuri Ukraine, ubwo ariko Ukraine nayo ibirimo kubasubiza. Noneho bavuganye, Uburusiya bwaze ko byo Donald Trump asaba. Noneho bagabye igitero, Uburusiya bugabye igitero kuri Ukraine gikomeye. Nibwo Perezida Trump aje mu itangazamakuru akavuga ko atishimiye ibyo Uburusiya burimo gukora, ndetse anatangaza ko yavuganye na Volodymyr Zelensky. Bavuganye ngo kugira ngo bapange uko bagiye gushyiraho uburyo bw'igihugu cy'Uburusiya bw'igihugu cya Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana mu gukora izindi drone zisanzwe ziriya zo basanzwe bafatanyamo cyangwa ziriya zo bari basanzwe babaha. Reka turebe ibyo arimo kuvuga ku bijyanye no kuvugana kw'aba bombi. Zelensky wabivuze. Trump discusses air defense joint drone production amid Russian strike. Yabivuze ejo Uburusiya bumaze kurasa. Bavuga uburyo bagiye gupanga gufatanya mu gukora drone ndetse n'uburyo bw'ubwirinzi bw'ikirere. President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump had a conversation call on July 4th. Bariya bavuganye kuri 3 Putin na Trump, kuri 3 kuri enye Zelensky na Trump. Trump yavugishije Zelensky amaze kubona ko Putin atarimo kwemera ibyo amusaba. The conversation on July bavuganye itariki enye agreeing to strengthen Ukraine's air defense. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera kwisubiraho. Urumva ariko urumva ko gujarajara no ku anyway ku itariki 2 utubwiye yuko ugiye guhagarika intwaro cyangwa uhagaritse intwaro z'igihugu cya Ukraine. Ku itariki 3 uvuganye na Vladimir Putin. Ku itariki 4 uvuganye na Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky umwemereye yuko ugiye gukomeza kumufasha kumuha ubwirinzi bw'ikirere no gutuma ikirere cye gikomera. Nyamara ku itariki 3 avugana na Putin yamubwiraga yuko Putin akwiye guhagarika intambara. None se yahagaritse barabakomeza kurasa. None se yahagaritse Ukraine ikabona uburyo bwo kujya muri NATO. Turabizi ko Uburusiya bwanze akagahenge k'igihe gito ngo intambara izongera itangire. Kubera iki? Nuko batekereza ko ari bwo buryo Ukraine yabonamo bwo gutuza no gupanga. Igapanga ibitero bishya, ikanapanga uburyo bwo kujya muri NATO. Ku buryo Uburusiya bushobora kugera gutya bukumva ngo Ukraine iri muri NATO. Bwumvisha ngo Ukraine iri muri NATO byabisobanuye ko aho Uburusiya buri hose bwahita butegekwa na NATO kuhava. Uburyo bwo nyine buhari rero ni ugutuma Ukraine iguma mu ntambara kuzageza igihe bazabonera ko ibintu bidashoboka. So, Zelensky akavuga ati uyu munsi twavuganye, today we discussed the situation. Twavuganye ku buryo ibintu bimeze. Russia air strikes and more broadly the situation on the front line. Twavuganye ku gitero cy'Uburusiya ariko tunavugana ku bijyanye n'ibirimo kubera ku mirongo y'urugamba. President Trump is very well informed. Kuri ibi ngibi rwose President Trump abifite amakuru menshi cyane. We discussed air defense options and agreed to work on increasing airspace protection. Twavuganye ku bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere, uburyo butandukanye bwo kuduha ubwirinzi bw'ikirere, ndetse tunemeranya gukorana mu bijyanye no kurinda ikirere cyacu. We agreed on a meeting between our teams. Twemeje ko impande zacu zombi tuzohereza abaduhagarariye bakajya kuganira. We are ready for direct project with America and believe that this is the extremely necessary for security. Twebwe turiteguye birenze bikenewe kugirana umushinga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tukaba twizera ko uwo mushinga uzaba ingirakamaro kandi ukenewe cyane mu bijyanye n'umutekano wacu, especially
with regard to drone and related technologies, cyane cyane ku bijyanye n'utudege tugira abapilote ari two drone ndetse n'irindi koranabuhanga ryifashishwa mu ntambara. Trump told Zelensky that the US is willing to assist Ukraine with air defense amid intensified Russian strike. Axios. Ikinyamakuru cyitwa Axios cyatangaje ko Trump nanone yemereye guha Zelensky ubwirinzi bw'ikirere kubera yuko Uburusiya bubazengereje bwongereye ibitero. Naho nakubwiraga ijambo ryitwa kujarajara. Urumva Zelensky ntabwo afite ubushobozi bwo kurwana na Vladimir Putin. Ukraine n'Uburusiya ntabwo bafite ubushobozi bwo kurwana, ariko Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurwana na Ukraine irimo gufashwa na NATO, irimo gufashwa na EU, European Union ndetse na Leta Zunze za Amerika. Hano iyi Ukraine iramutse byutse mu gitondo kisanga abo bantu ntabahari, ntabwo yabigishoboye. Hanyuma rero hakazamo trick, hakazamo iyeri n'icenga ry'intambara. Nuvuga ngo Leta Zunze za Amerika irimo irabwira Uburusiya kurekera kurasa, bushobora kubikora bakajya mu gahenge, nabyo bakabikora. Baramutse bahaye igihugu cya Ukraine wenda iminsi 90, amezi 3 yuko nta mirwano, ayo mezi 3 bashobora kuyakoresha mu kwitegura kongera kugaba ibitero bishya ku gihugu cya Ukraine, ku gihugu cy'Uburusiya, kandi byashoboka kurusha mbere. Ikindi, Uburusiya kubeshywa cyangwa kuryoshya rwoshywa ko Ukraine bayambuye intwaro kugira ngo bugire ngo nibyo koko, nabyo birashoboka ko Leta Zunze za Amerika ishobora kubikora, ariko mu kanya ukisubiraho ikongera gafasha igihugu cya Ukraine, nyamara Uburusiya bwaramaze kumvikana yuko butazongera kurasa. So ikibazo kiri hano iki, ikibazo kiri hano ku bijyanye n'ubushake bwa politiki, cyane cyane kuri Ukraine, kuko Ukraine iramutse yemeye, nuko nyine rega burya kwemera ibihugu ntabwo bikunda kwemera, ariko Ukraine iramutse yemeye ikavuga iti ibindi byo turwanamo n'ibiki, reka tubireke, bakabireka, ibyo byafasha. Ibyo kujya muri NATO bakabireka, ibyo byose bashakaga bindi bakabireka, bagasigara nibura basaba Uburusiya ngo mudusubize ubutaka bwacu. Uburusiya kandi nabwo buramutse umenye ko Ukraine yabiretse, icyo bwakora cyo kora kibabaje cyabaza abanyaburayi n'abanyamerika nuko bwadekarara intsinzi kuri Ukraine, kuko muri aba barwana byanga bikunda azabona mutsinda nutsindwa. Uwo ngo uzatsinda azagenda yigamba itsinzi, kandi umuntu watsinze akenshi hari igihe atanga amabwiriza agomba kugenderwaho. So bivuze ngo Uburusiya bwirinda kuzamura intambara ngo igere ku rwego rw'uko ibindi bihugu byayizamo mu buryo bweruye, ariko nanone bukanga kuba bwakora ibintu bishobora kuzatuma butsindwa. Bukanga kuba bwakora ibintu bishobora kuzatuma butsindwa. Dusoza rero, igihugu cya Ukraine nacyo cyarashe ku gihugu cy'Uburusiya, ndetse bavuga yuko ahantu barashe ngo hari ububiko bwa bombe depot. Ni igitero cyabaye umunsi. Ukraine targeted Borysogobelinski airfield in Russia's Voronezh Oblast overnight on July 5th, damaging a warehouse with guided bombs, aircraft, and other military assets. Ukraine's General Staff reported. Igisirikare cy'igihugu cya Ukraine cyatangaje ko cyarashe ku Burusiya uyu munsi ku itariki 5 bangiza bikomeye, kandi abanga murabizi ko n'ubushize babikoze ku itariki ya mbere z'ukwezi gushize. Barashe ku Burusiya Engels Airbase, basenya indege n'ikibuga cy'indege baragisenya, ibintu byari bifite agaciro ka miliyari 7. N'ubu barashe barasa ku bubiko bwa bombe ziyoborwa, barasa ahari habitse indege, barasa ahari hari ibindi bikoresho bya gisirikare. Ni byavuzwe n'igisirikare cya Ukraine. Bavuze ngo the airfield hosts Sukhoi 35, Sukhoi 35, 34 and Sukhoi 30 SM. Manyanganira bivuze ngo Ukraine yarashe irasa ku kibuga kirimo Sukhoi 34, Sukhoi 35 ndetse n'indi yitwa Sukhoi 30 SM.
indege z'igihugu cy'Uburusiya zifashishwa mu ntambara yo mu kirere. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa NASA gishinzwe isanzure nicyo kivuga yuko hari ahantu cyahakurikiranye kihatanga amakuru kiyaha Ukraine. None ubwo burambwira harya nabwira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo hariya mu batsindwa cyangwa mu batsinda muri Ukraine irimo hari uwabihakana se? Ntawe. Anyways, iki gitero cyahujwe n'ibindi bitero by'igihugu cya Ukraine ku Burusiya aho barashe Belgorod, Bryansk, Kursk ndetse n'ahandi harimo St Petersburg, Smolensk, Voronezh hariya twari tumaze kuvuga, aho hose naho igihugu cya Ukraine cyarashe mu rwego rwo kwihorera ku gihugu cy'Uburusiya. No kuvuga ngo rero ni iki? Nta ruhande rworoheye urundi, nta ruhande rurimo guhurunda agahenge, usibye ko Uburusiya bwashakaga gukoresha amahirwe yo kuvuga ngo Ukraine niba yambuye intwaro bisobanuye ko tugiye gukoresha amahirwe tukivuna umwanzi. None ikibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika niramuka yambuye Ukraine intwaro, Ukraine iratsindwa n'itsindwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabitsinzwe. Ariko nanone gukomeza iyi ntambara biraha amahirwe igihugu cy'Uburusiya. Amerika impamvu irimo guhagarika intwaro ku gihugu cya Ukraine ni impamvu ebyiri. Iya mbere baravuga yuko barimo gushirirwa mu bubiko bw'intwaro zabo. Iya kabiri barimo barashaka kuzohereza muri Israel kuko Israel hari ibintu birimo gupanga tuzagarukaho hano, irimo gupanga ku gihugu cya Iran. Igihugu cya Iran cyarayisebeje kandi igihugu cy'Abayahudi ntikiyagiseba. Nugisebya kizataha, bazagenda barira, bitegure, bazagaruka. Nubwo nabonye Iran nayo ivuga yuko yiteguye, buri gihugu cyose kigomba guhora cyiteguye, ariko Abayahudi barimo gupanga misiyo nshya yo kuza ku gihugu cya Iran. So Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutegura iyo gahunda rero no gufasha igihugu cya Israel kavuga itereka twambure Ukraine intwaro dufashe Israel. Noneho Uburusiya gushyiramo imbaraga bisobanuye ko bagiye guhatira igihugu cya Ukraine gutsindwa cyangwa guhatira Amerika gukomeza muri no ntambara. Amerika nikomeza muri no ntambara ntabwo izabona ubushobozi bwo kwisigariza intwaro ngo ibone izo guha Ukraine ibone izo guha Israel. Byanze bikunze ni habo babiri bizatuma mu rugo isigara yambaye ubusa, nibima bizatuma batsindwa, nibatsindwa izaseba. So ubu Amerika iri mu cyeragati, ntabwo izi uko bigiye kugenda, gusa baraza gushaka uko bigenda. Bashobora kwemera bagasacrifice icyo kimwaro cyo muri Ukraine. Donald Trump akavuga ati intambara si yayitangiye n'ubungu mbyo arimo avuga mu kanya hano, arimo aravuga ati n'ubundi ino ntambara si yanjye, intambara ni ya Joe Biden, intambara niwe wayitangiye. Ntabwo ndeba none se kurimo gutsindwa, ati natsindwa gute atari watangije intambara. Rero abishatse niba babona byanze bazava ku bintu, kuva ku bintu ubwo mvuga ni ukureka Ukraine kirwariza nabo bagahangana n'umwanzi ugiye gutera cyangwa n'igihugu bashaka kurwana nacyo aricyo gihugu cya Iran. Anyways, reka tubigarukiriza aho ngaho, dusoreza hano nkubwira yuko nyine ubwo Donald Trump, Vladimir Putin, Zelensky barimo kurebana ijisho ritari ryiza.